हेलो फ्रेंड्स फाइका हम आनी यूट्यूब चैनल दिनैनि वीडियो उनखा यूट्यूबारनि बागै यूट्यूब चैनल कटालनो बाहायके वेरीफाई खलाय नाय तुंदी वीडियो पाइथाक जरा फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल वेरीफाई खलाय आंखांके यूट्यूब 15 मिनट से गोबां वीडियो अपलोड खलायमानिया यूट्यूब चैनल वेरीफाई खलायना बागै क्लिक खायदि क्रोम ब्राउजार सर्चिंग बॉक्स टाइप खायदि youtube.com abun yagulo amake interface nugnai norok nugui mankhana yagra digi tinta dot aro click khlaiui desktop site khlainadi abuni yagulo friends norokni mobile screen no computer ni screen haikena nugjangnai youtube home page friends norok oro kaham khenadi yagra digi kunao norokni youtube channel ni logo o jaga click khlaiui naikhe nugnai pulani first ebo youtube channel oro click khlaidi aboni yagulo tai kaisa page open nai friends noro oro nukhana green color by blur khaijak kaisa tongo customize channel tai kaisa tongo youtube studio friends oro noro customize channel o click khlairdi aboni yagulo friends tai kaisa page open nai omake interface nugjangnai friends norok kaham ke naidi oro setting ni icon tongo yagra digin tolawa setting ni icon ajagao click khlaidi friends aboni yagulo tai kaisa page open nai oro nugano account setting o click khlairdi friends account setting o click khaimani yagulo tai kaisa page open nai debra digi naidi setting ni tolao tongo account no click khlairdi friends aboni yagulo youtube channel ni account setting page omake interface nugnai oro norok kaham ke naidi youtube channel logo ni tolao channel status and future oro click khlairdi aboni yagulo next page norok nukhna left side o verify o click khlairdi aboni yagulo omake interface nugnai select country ni tolao verify khlaina bagai duita option rijak tongo call by tai sms by abon tolao mobile number type khai submit khairdi borok otp rohornai nasingi tongdi friends norok nukhana otp phaikya otp ang type khlairnai otp type khaibeke tolao submit khlairdi friends norok nugui mankhana congratulation ni message sokpaikya friends asuk jora tuino youtube channel ni verify procedure complete engkha friends norok ni kuno doubt tongkhe tolao comment khaidi hambai।